ассалому алайкум ба ҳама бародарон, падарон ва модарон. Бародарои азиз, як чорабини идона группа делай дабру Таҷикистон гузарон ва мо ба навор гирифтем ва дар саҳифаи худмон гузоштем. Ҳамаи шумо оро тамошо кардем ва ҳазор раҳмат ба нафарое ки моро мефаҳманд ва суханои хуб мегӯянд ва дар ҳаққи мо дуои хайр мекунанд ва ҳазор раҳмат ба он нафарое ки моро намефаҳманд ва кӯшиш мекунанд ки уво прав бошам ва кӯшиш мекунанд ки гапи худшона бигӯянд ва ҳама ба гапи анаво амал кунанд. Бародарои азиз, бисёриҳо дар он ҷо навистанд ки соли нав ҳаромай, намешид ки амина баъди соли нав ё пешаи соли нав мекарден, мусиқи ҳаромай, намешид ки амунҷа берақс бозӣ мешид. Хулас мақсад ҳамхели гапҳо буд. Ман мехостам ки пеши ҳамин навор ҳамин гапҳоро шумода бирасонам. Бародарои азиз, ин чорабиниро группа делай дабро Таҷикистон кардагия ва ин як чанд рӯз пеши соли навай. Ҷавоб дар як савол. Ва баъд бародари азиз, соли нав ҳаром, мусиқи ҳаром будана ҳама медонад, ҳама барои худаш медонад ва ман соли нав ҳаром медонам ва барои худ ман ҷашнаш намегирам. Ва шумо ҳам метавонед ҷашн нагирен. Ва биёен ин масъала нест, як масъалаи дигар бародаро ки мисол дур намерем. Аз зиндагии ҳар як мо шумо мисол меорам. Аз зиндагии худам айлин, аз зиндагии шумо не. Аз зиндагии баъзе нафарое ки комментаре менависанд ки соли нав ҳаром ай. Биёем бародаро як 10-15 сол пеш қафо, то есть варақ бизанем. 15 сол 18 сол пеш мо ки будем кӯдакак ва орзу доштем ки мақсад хирсандӣ кунем, орзу доштем ки дар соли нав падари мо барои моро туҳфа биёра, орзу доштем ки соли нава бибинем. Илтимос шумо нагем ки мо хеле орзу надоштем, барое ки ин гап дурӯғ аст. ҳаром ва ҳалол будани соли нава дар синфи 1, 5 солагӣ, 6 солагӣ ҳеҷ ка намедонист ва ҳама орзу мекард ки бобои барфиро бибинад. Ва падари ту бародар, нафаре ки комментари менависӣ соли нав ҳаромай, именно падари ту бародари азиз, ту дар сум додагиай, туҳфа харидагиай ки бирай дар мактаб соли нава ҷашн бигирӣ, хирсанд бошӣ дар байни ва ҳар падар кӯшиш мекард ки фарзандаш хирсанд бошад ва медонист ки соли нав ҳаромай, лекин ба ҳар ҳол зиқии фарзандша дидан намехост. ва барои ҳамин бародаро биёен ё кӯдаканд, биёен бародаро дар ҳаққшон дуо мекунем фақат ки худованд шифои комилшон буда, худованд ҳама вақт дар лабошон ханда боша. биёен як коре кунем ки мисол ҳамхели чизора строго судид накунем. имрӯз шумо мегӯед ки воро айҳози бобои барфиро ишон метавонед ва ё ба ҳамин рӯҳия калон мешаванд. ин гапи шумоам хато аст. ман бобои барфиро то синфи 5-6 соли нава ҳардушти қайд мекардам. як моҳ пешакӣ хлапушка мехаридам, як моҳ пешакӣ тайёрӣ медидам, шаби соли нав то соати 12 шаба мегаштем ва чӣ ба имрӯз қайдаш накардастам. имрӯз соҳиб ақл шидам, барои худам медонам ки ки чие чихелие ва имрӯз ҷашнаш намегирам ва ман умуман ҳамин чиз неинтерес не. ҳар як одамое ки комментаре менависанд ки соли нав ҳаромай, 100% не, ҳамин 98% ба худо қасам соли нава ҷашн гирифтагӣ дар кӯдакӣ ҳама. барои ҳамин биёем бародаро мо кӯшиш мекунем ҳамин кӯдакҳо дар хирсандӣ бутем, кӯшиш мекунем ки ҳамин кӯдакҳо худшонро танҳо ҳис накунанд, маъюб ҳис накунанд. ҳадафи асосии мо хирсанд кардани анамин кӯдакҳо буд ки анамин кӯдакҳо хирсанд бошанд, худшонро танҳо ҳис накунанд, худшонро маъюб ҳис накунанд. ва имрӯз ба худо қасам ман фикр мекардам ки ҳозир ҳама медроя дар ҳаққи ҳамаи ятимо дуо мекунанд. бинавис ки худованд шифои комилшон буда, худованд ҳама вақт хирсанд бошанд. барои ҳамин бародаро биёен илтимос ҳамин масъалаҳо дар камтарак дурандеш бошем. мисол ман метонистам ки ҳамунҷа рақсҳои худам ишон натам, ман метонистам ки ҳамун консертша сёнка накунам, метонистам ин корро бикунам. барое ки шумо ҳамин чиз нифкурси мемондед, намхе ҳеҷ гап намешид, лекин ман ин корро накардам ки ман ишон додам шумо дар ки ҳамин кӯдакҳо чӣ хирсанд шиданд. ман метонистам ки просто падаркора битием, бирем столовиро сёнка кунем ки ҳамин кӯдакҳо чӣ хурдан хирсанд шиданд, тамом консерта ишон натием, лекин мо ин корро накардем. чизе ки ҳаст анамро шумо дар ишон додем ва мо кӯшиш мекунем дар анамин навор бародаро шумо дар ишон битем ки сатҳи зиндагии анамин нафаро, анамин ятимо, анамин маъюбо чӣ гуна аст ва дар кадом сатҳ зиндагӣ мекунанд ва чӣ гуна шароит доранд. воқеӣ дар амони аллоҳ, худованд нигаҳбони ҳар яки мо ба шумо боша. бо дуо бошем. ассалому алайкум ба ҳама бародаро. як бор дигар бародаро, айни ҳол мо қарор дорем дар шаҳраки ҳисор, деҳаи алмосӣ, ҷамоати хирманак, мактаб интернати мактаб интернати маъюбон ва мо ҳозир даъват шидагем, бо моро даъват кардагия апай Парвина, администрати группа делай дабро Таҷикистон ва мо иншоллоҳ медурем мебинем дар иҷа масалан ҳамин ятимхона ё ҳамин ин мактаб интернат
در کدوم وضع قرار داره، مردم چگونه زندگی میکنن و نگاه میکنیم که اپای پروینه چگونه عکس تشکیل کرده و چگونه چورابینی در اینجا تشکیل کرده همش به نوار میگیریم، بعد شما پیشکش میکنیم و حوض ما میریم. اینا برادران ما داخل شدیم و داخل همون بینو شکر خدا میکنیم و در بهترین وضع قرار دارن و حوض میریم میبینیم که اپای پروینه در اونجا چیکار کرده و از سیمخانه و از جای خوبشون دیدن میکنیم انشالله. اینا برادران جای حاجتخانه هاشون، جای دستشویی همه تازه و آزاده، آبی گرم، آبی خنک، همه شرایط ها مهیا. مقصد با تمام شرایطش خوبه، بهترینه. اینا تازه که نوابسته با او که همین کودکان معیوبن، نوابسته او که کودکان معیوبن و هر حال فراشا به نهایت تازه نگاه میکنن و بهترین شرایط انشالله. ما میریم دیگه جایش از میبینیم. اینا برادرای عزیز ما وارد شدیم به صنف تکنولوژیا و این یکی از صنفخانه‌های تکنولوژیا در اینجا دخترها کسب و هنر می‌آموزند و چخیلی که خودتون دیدیم ما در اینجا پایلوچیم، یعنی به درجه عالی تازه های مثلا قولین موندگی و متریال همه چی آوردگی و دخترها نوابسته به مقصد معیوبیشون و با آموختن کسب مشغول میشوند، مقصد دوزندگی را می‌آموزند و همه شرایط ها مهیا، ماشین‌های زمانوی و همه شرایط ها یا همی دخترکاشون اینا با بفتن دوختن با همخیلی کارا مشغولن و احسن از مقصد بهترین شرایط ها اینا نوابسته با محدودیتی که در زندگی دارن با کوشش میکنن که کسب آموزن، کوشش میکنن که مثلا یک کسب برای خود بکنن، این بهترینه. و ما بازی وارد میشویم به یکی از اجارتخانه‌های دیگه‌اش. مقصد دیگه هم که ببینیم که اجارتخانه آبی گرم و خنک همش هستن و این اجارتخانه‌اش هم تازه آزاده، شرایطش به نهایت خوب. مقصد که اجارتخانه دروش ایشون نمیتیم. خلاص دیگه هم که معلومه تازگی در کدام درجه خودش معلومه، ای دیولو و یعنی روحرو یعنی اجارتخانه معلومه که تو چی درجه تازگیه و هزار رحمت به فراشا و به مسئولین یعنی مثل معیوب خونه یا بگیم خونه معیوبان که یعنی خیلی تازه میکنن. اینا برادران ما وارد شدیم. اینجا صنف کامپیوتره؟ کابل لگاپدیا برای گودکان بجای یک کار دیگه میکنم. گودکای تو مکتبی ها؟ نه گودکایی که با نقصان نطقی دارن. مخصوص کابینت کردیم برای گودکان نقصان نطقی دارن. لگاپدیا. این بازده دوست که درک نه. اگر شرایط باشه؟ شرایط هست. مقصد اینا برادر یک سیمخونه دیگر نقصان برای طفلانی که نقصان نطقی داره یعنی گپ زدن نمیتونن. مقصد این سیمخونه برای اون افرادی که گپ زدن نمیتونن و با واسطه هر گونه اشیا هر گونه بازیچو برای ویا میآموزونن که مقصد همین چی خیلی میشه و چگونه باید تلفظ کرد. خلاص دیگه استاد با فکر ما که همه شرایطا برای دست گذراندن مهیا بعد پروگرام برنامه‌های مکتبی صنف یک مثال روزچورا رای کارگاه است با همین درس‌ها می‌گذاریم. من کتاب‌های متماتیک است، من برای صنف‌های یک کلاس دو است، من همه را در همین نیم درس‌ها رو با هم می‌گذاریم. بهترین من اینجا با ایالتی که تو تایید کارگاه است مخصوصا ایالتی من این تو هفته باش خودم خود لگاپدیا برای کودکان نقصان نطقی داشته من اصلا با همین کار اونجا هم هستن
من چی چیزی که در همینج داریم در کامپیوترم جو کرده هستیم من هر یک تلفظ اكو حرفی که بسیار کودکان نقصان نطقی دارن من این است شش ش ز س ز ک گ گ گ ژ ز من خودم الگ فهمیدیم برای بود داریم برای کتابی متماتیک تار کردیم برای کودکانی که نقصان نطقی وای دارن شد بود یک دیاگنوز دیگه داریم و کودکان وای میگن نقص العقل از جهت عقلانی کم چی هست اونو برایشون سوستان ها برنامه اونها مخصوص برنامه دارم من این کتاب تیار کرده هستیم من همه کتاب ها همش برای همون من حرف ها هست چند نفر معیوب از در این معیوب خونه که جان میخونن در اینجا تقریبا 410 تا چند تا 320 نفر میخونن 320 315 نفر میخونن با هست بعضی کودک که در همین مدت تبابات نمیرن و در مکتب هستن در تبابات این خیلی برای است شماری انخجا گفتن نمیتونن برای بهترین من برای اکشاف این نقطه کودکان مخصوص کتاب هست که خلاص همه شرایط مهیا همه شرایط مهیا هستن همه چی هستن خب بهترین استاد ما میتونیم که برای وقت بازی هستن برای بازی لگدی هستن از اور خود و اور چیزی خدایا من هم وای خود اینو بازی میکنم کودکان هم نطقشون انکشاف میبره هم تکرار میکنم من برای مثال من یک تاش بازی را من با شما میگم عضو نفس کشی به چی در کار است من عضو شنوایی به چی در کار است دست برای چی در کار است با همین من این بازی است من توپ میتونم مثلا مثال میگن که لب چی از موبایل نمیدونم میوبن در بچه‌ها برای خوردن ها کانفیت برای خوردن هست یا کی چیز یا که بدست چیکار میکنن اشوی که بدست است و میگیرن برای همین ولی شما بتونید ما یکون مثلا جای خوبی همین فلور حاضر جای خوبش حاضر بعد نشون میدیم شت خوب رحمت وای کابینت مخصوص برای نفرای بود که برای کودکان بود که من دوستان نطقی دوران نطقشون درست و این سیمخونه این سیمخونه است برای سیمخونه تو به مخصوص از یک تا شد من از سیمخونه رو دوره با همین جوب رای کرده هستم بهترین اشور برای من از یک تا شد همه حیوان ها هستن که خورمندگان اساسا من پرنده ها حیوان ها میوه ها این چیزی اساسی است برای سیمخونه تو من جدولی ضرب هست الفبای تاجیکی هست اینا چیزای اساسی میباشه نه ما دیگه در اومدن یعنی یتیمخانه معلومه که یتیمخانه در سطح بهترین قرار داره و هزار عمل با حکومتی اشوه داره که خاطر حساب کردن کودکان صنف 1 و استفاده می‌بریم ما هزار عمل میگیم با حکومت نوحیه ایسور شرکی ایسور با حکومت جمهوری تاجیکستان که غمخوری میکنن با هم خیلی معیوبه و با هم خیلی یتیمه و برای من نداری خودم اول با جناب عالی محترم اساسگذار صلح وحدت ملی معامله رحمانov میرسونم که از همه اول باعث افتخار است که پرزیدنت ما مملکت ما را تینج کردن و همه این تینجی آرامی باعث افتخار است که انا همین دستاوردهای پرزیدنت ما هستند امروز ما هم معلم گفته های صادقانه این شخص بزرگ رو پیشکاری اساسی خود گردانده برای خلق وطن میخواهیم مهنت کنیم آفرین من بین آخر سند و ما هیچ وقت یک کم ترک تصورات داشتم که در کدام سطح قرار دارم و در توی درجه خوب بدنی مثال بعضی یتیمخانه یا بعضی خونه معیوبان باوری نداشتم و امروز با چشم خودم دیدم که در کدام سطح قرار دارن و ما شکر میکنیم تا سال بهتر شده است از خوب شده است یگان جای خوب اینها از جای خوب میشونیم دو جای خوب نه برادرها داخل میشویم کامنت خوبی اینجا دخترها خوب میکنن نه؟ جای خوبی دخترها سوید بده ها شکافچیک دارن خلاص دروشگاه هسته جای خوب خیلی که خودتون دیدستین مثال در سطح در شرایط بهترین قرار داره مثال خوب گو و ما میریم با یک چند کامنت دیگه شما میبینیم که دیگرش در کدام وضع قرار داره یکی بهای 5 تازگیش در مقصد همه طرفه رحمت کلان که انم خیلی یتیمو یا معیوب در غمخوری میکنین تازه نگاه میکنین هزار عمل اگر که شما نباشین یا چون ای عهده کار نمیبروین رحمت کلان اینا برادرها اینمی قطورک کامنت‌ها اینا دراشون اینا مثلا هر یک کامنت در یک وضع قرار داره همه در وضع بهترین قرار دارن اینا مثلا همه تازه آزاده
ягон тайё омадани мо в курсе набудан ки мо меоем мисол ягон кас огоҳ ҳам набуд мо дилхоҳ ҳамихе яхе омадем медроем мисол дилхоҳ як комнаташа тафтиш мекунем ва ина дарошка тумучка барои собун ягон чиз чун полотенса ҳар як кадомашда алоҳида хулас аида шароити хуб ба фикрам дига нест хубе беҳтарина баҳои аъло ҳазор раҳмати калон ба мақсад директори анами ятимхона ба ҳамаи фарош коргарову муаллимои анами ятимхона ки қадар тоза озода нигоҳ мекунед қадар меҳнат мекунед барои маъюбо ҳазор раҳмати калон бародаро бо як комнатаи дига медроем инҷа дар комнатаи писароай хай как ҳамаи комнатаҳо ҳамаи чиз муҳайё курпача адиёл матрас бо матраси ғавз хулас ҳама дар алоҳидагӣ ҳамаи чиз муҳайёай ва мерем насиб ҷои хубро дидем ҳоҷатхонаро дидем синфхонаро дидем ва мерем шаҳни шароити ошхона дидан мекунем ва нигоҳ мекунем ки дар кадом вазъ қарор дорад ина бародаро иҷа ван комната мисол душевои иҷа да обӯзӣ мекунанд кӯдако мо ҳоҷатхонаша ишон додем шумо дар кадом ва дар шароити беҳтарин қарор дорад ина иҷа душево якта ина иҷа да дута хулас оператор ту чӣ гуфтанӣ дар ин шароито не мақсад ай 0 то 10 чанд бал метӣ 11 манам 11 не зурун тоза хушу ина як комнатаи дига медроем иҷа 10 нафар дар иҷа хоб мекунад иҷа катои нав как всегда на высшем уровне мисол гуфти урусо хуб матрас ҳаст болиш ҳаст ҳама чиз 100% ва ягон камбудӣ ман надидестам рости гап дар авози бо мерем ай кӯдако мепурсем ки дар хӯрокҳошон ягон камбудӣ ҳаст ё не вора хчун мепурсем ва бародарои азиз мо дохил мешавем дохили ошхона ошхонара стулош бародаро заки дар иҷа нестан ё стулош дар консертни зал бурдага онҷа чорабини консерти кардестан группа делай добро таҷикистон апай парвина ва чӣ хеле ки хитон дидестен мақсад тоза озода ина кружкаҳошонро проверка мекунем ягон грамм чирк надора умуман ягон хел мақсад хулас кӯдакҳоро дар шароити беҳтарин нигоҳубин мекунанд ман рости гап ҳайрон мондум ки мисол як қадар тоза хушрӯ озода ина кухняро нигоҳ кунед ягон ё в курсе набуданд ки мо меоем сёнка мекунем ва ё ҳама қа медонистанд ки мо меоем консерт мекунем дар иҷа кӯдакҳоро хирсан мекунем аз сёнка кардани мо ё в курсе набуданд ну ба ҳар ҳол мара қаноатбахш кард агар ки мисол фарзанди ман ҳамиҷа мехоҳад ман ҳамин устодо 100% розӣ будам салом алайкум тозагӣ озодагӣ дар дараҷаи аввал меистад ҳазор раҳмати калон салом алайкум салом алайкум номи чиай номам бобоҷон номам бобоҷон бобоҷон дар дурун чӣ гап буд консерт хирсан шидӣ хеле рақс кардӣ ҳама розиай ҳама боз куҷо мерем ошхона бо уҷа ташкилияй мерем ташкилам мезанем хоб раҳмати калон биё салом алайкум номи ту чиай берӯзҷон чанд солаи яксола мошолло қанқа биза дар дурун чӣ гап буд берӯзҷон хирсан шидӣ ту майли хайр буда ошхона барем буда биё салом алайкум номи ту чия дораҷон сафархон чанд солаи дораҷон 15 буд кадам 15 буд кадӣ дар дурун чӣ гап буд консерт соли нав хирсан шидӣ ту ина буда ошхона барем буда оз ман меём қайтон ташкилӣ мекунам айни салом алайкум ассалом номи чия дораҷон мизробҷон чанд солаи ту 11 солаи бале ин дурун дар чӣ гап буд консерт чӣ хел гузашт
ها خیلی خوب گذشت. خرسندی تو؟ بله. مردک بودی؟ بله. یا گپ بگم چیکار نمیگوی؟ نه. تو در اینجا زندگی میکنی؟ نه. در خونه تو؟ ها. جمع میخونی ها؟ ها. معلمو هم تو نمیتن؟ نه. معلمو تو زوره؟ ها. مالادیس تو روزی که امی شرایط ها اینجا زوره؟ بله. همه چی؟ بله. مالادیس خان تبزه و بهای 5 بخون مالی؟ بله. حد ودید نکنی بو ما پرویزه ولی انشالله با خبرتون میگیریم من دو در جون بله. اشخونه میرین؟ نه. ها. یکم زلی مشق میریم لباسمون رو میکشیم. ها خبر اشخونه نمیای؟ میایم. خبر انشالله میان دکسر تشکیلی را میزنیم نه بیا سلام علیکم نام تو چیه؟ سعیدی ها؟ سعیدی سیفالدین؟ سعیدی سعیدین؟ سعیدین جان تو چند ساله دو در جون؟ 14 ساله 14 ساله؟ تو در اینجا زندگی میکنی سعیدین جان؟ ها چی خیلی شرایط تو؟ سوزه؟ ها روزی تو؟ ها خوشونی گفتم میکنم خون خلق تو خوشونه؟ ها یکم شکایت نیست؟ یا معلومه نمیزنن تو؟ غم تو نمیتن؟ مالادیس کن تبزه آفرین سلام علیکم نام تو چیه؟ مسئولین چند ساله ای؟ نه 14 ساله مالادیس تو در اینجا میخونی؟ همه چی زوره؟ هیچ که غم تو نمیتن؟ نه یا اون کس غم دو تام غمش بمانی؟ من من رفتیم اشخونه میریم السلام علیکم نه نغزه کجا سازی خوبه نام شما چه دادن؟ زورشو زورشو دادر جان چند ساله ای تو؟ سیفی هفتم ای مالادیس تو دایی درون بدی اوزی؟ چی گم بدایی درون؟ کنسر تو خرسان شدی؟ بچه ها رقص کردن تماشا کردی؟ خرسان شدی؟ اوزی کجا میری؟ تلاوی ستالایی چی کن میکنی؟ اوقا میخوایی تشکیلی میزنیم تشکیلی باز میاد تشکیل هم میزنیم بعد یک گپ بگویی چی کاره نمیگوی چی؟ معلمو هم آدم تن یا تدام خیلی ککلا برگی چه گپ تو کوکلا بر بیای نغزش ببینی تای معاونی درکتره نه دیدی عاشق شده یه برات هی معلمو هم آدم تن نمیزنن نه این معلومه زوره معلمو زورن همش درکت تون زوره درکتره ها مالادیس شرایطو چه خیلی زو هم روزی ها تو ها رازی گم زگان شکایت نیست نه گوش رفتم من کافه من چی تشکیلی اما شخ بله سلام نغزی سازی بچخم نام چیه دو در جان؟ نوروز نام دو در جان خرسان چی دو در جان؟ ها؟ کنسر چه گذشت؟ توفاتو ندادن؟ اوی ندادن؟ چی گفتن؟ آزمت جان تو شوخی تون کردم من نوروز جان خیر باور کنه سلامت ما باشی شما راضییم باور برای کنه که مثلا همین از ما هم اینجا رو آنالیز کردیم گذاشته در سطح اولی قرار داره سلامت باشی باور کنه اینی بود داریم برای شما هم وقت شده میتونه که مثلا اینی بچهای ما در سایت خودتون داخل کنه مقصد بچهای مثلا با یاردم مثلا خیرخواه هست ان شاء الله خدا خواهد بچهای مهاجر هستن همین مثلا با دستگیری شما با دوی مثلا شما ان شاء الله که همین اینترنت ما با گل خون میشه نه این از ما کو کجا روز نه همینجا ما در گوری اگون کاملی ندیدم نه در سطح این اولی شغل قرار نمیشه داره خدا با کوشش میگه که شرایط رو با عید خوبتر